Боже, верой мне сердца наполни. Я прошу, капуїм Ти жив, і хрещенням Єзуса припомні, каб Тобі завсюди я служив. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, миром мне сердце наполни. Я прошу, капуїм Ти жив, и об Царстве Христовым припомни, каб ніколи больш я не грашив. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, сердце любов'ю наповни. Я прошу, капуїм Ти жив, об ахвярі Христовой припомни, каб завсюди ближніх я любив. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, радостью сердца наполни. Я прошу, капуїм Ти жив, и Христа воскресенье припомни, каб Тебе я завсюди хвалив. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, верой мне сердце наполни. Я прошу, капуїм Ти жив, і хрещенням Єзуса припомни, каб Тобі завсюди я служив. Богу хасана, Богу хасана. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Научи меня, Боже, любить усім серцем Тебе, Єзу милый, кап и душу Тебе присвятить.
платить и не быть все життё боязливым. Ты мой Пан, Єсу Христе, Ты дорога и правда и вечное життё. Ты дорога и правда и вечное життё. Научи мяне, Божа, приймать Твою милосердную волю и николи не наракать на свою шматпрацовную долю. Ты мой Пан, Єсу Христе, Ты дорога и правда и вечное життё. Ты дорога и правда и вечное життё. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Про Твою милосердность, Боже, мы разважаем по серу святыни Твоей, як ім'я Твое, Боже, так и слава Твоя ширится до узмешков земли, правица Твоя полная справедливости. Распочинаем, дорогие браты и сестры, эту святую имшу у понеділок 14-й звичайной недели. Представим у своих сердцах наши просьбы и интенции, з якими приходимо на эту святую имшу. Удзельнічаем у святой імші канцелябраванай, падчас якой будем молиться у наступных интенциях. Один з святароў молится за святой памяти Софию Коваленко у 30-й день после ее смерти, за померлого Петра, выпрошиваючи для их Божьей милосердности и вечного счастья пребывания у небе. Другий святар молится у интенции подяки Пану Богу и Матери Божией за прожитых 50 годов от Ирины Наврузовой с просьбой об Божьем благословении пецы Матери Божией Михаила Арханева, здоровья души и тела и обороне от злога для яе, а так само дякує Пану Богу за усіх тих, хто з'являється близьким яє серцю і просить усіх необхідних ласк і даров. А особливий спосіб моцним здоров'я для мами і батьків хресних, а так само молиться за померлих своєї сім'ї об житті вічним для сина Руслана и таты Паула. А теперь станем у правде и вызнаем, что мы являемся грешными и слабыми, как мы могли годно удзельничать у этой на святейших вяры. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Над нами, Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
помилуйся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары Своих верных святою радостью, и ученика, вызволенные с неволи грахуяны, досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи во владарицу едности Духа Святого, Бог праз уси веки вечные. Амен. Читання книги Буття. У ті дні Якуб вийшов Беер-Шебе і скераваўся да Харана. Дайшоўшы да пэўнага месца, ён захацеў адпачыць пасля заходу сонца. Узяў адзін з камянёў, што там ляжалі, паклаў сябе пад галаву і заснуў на гэтым месцы. І ўбачыў у сне лесвіцу, якая стаяла на зямлі і сваім верхам дасягала да неба, а таксама анёлаў Божых, якія усыходзілі і сыходзілі па ёй. І вось Пан стаяў над ёй і казаў: «Я Пан, Бог Абрагама, бацькі твайго, і Бог Ісаака. Землю, на якой ты лежиш, я дам цябе і нашчадкам тваім, і твоё потомство будзе як пыл зямны, і ты пашырышся на захад і на ўсход, на поўнач і поўдзень, і благословления будуць у табе и в твоим потомстве твоим все племена земли. Вось я с тобою и буду заховывать тебе, куды б ты ни пошел, верну тебе на гэтую землю и не покинуть тебе, покуль не выканую усяго, что обещал тебе». Калі Якуб прачнуўся, сказаў: «Сапраўды, Пан ёсць на месцы гэтым, а я не ведаў, і з боязню казаў, якое страшнае тое месца. Гэта нешта іншае, як дом Божий і брама ў неба». Устаўшы рана, Якуб узяў камень, які паклаў сябе пад галаву і паставіў яго як помнік, і выліў зверху алей на яго, і назваў гэтае место Бетэль. Раней яно называлось Люз. Пасля Якуб пакляўся, кажучы: «Калі Бог будзе са мной і захоўвае мяне на гэтым шляху, якім я іду, калі ён дасць мне хлеб для спажытку і адзення, каб апрануцца, калі я паспяхова вярнуся да дома бацькі майго, і тады Пан будзе для мяне Богам, а гэты камень, які я паставіў як помнік, будзе домам Божым». Гэта Слово Божие. Дякую, Пану Богу. Боже мой, на Тебе спадзяюся. Боже мой, на Тебе спадзяюся. Хто жыве пад аховаю найвышэйшага і знаходзіцца ў цені ўсемагутнага, той скажа Пану: «Ты маё прыстанішча і моя цвярдыня». Боже мой, на Тебе спадзяюся. Боже
Боже мой, на Тебе спадзяюся. Ён сам Тебе вызволить сетки паляўнічага и от слова, что нясе погибель. Перьем своим Тебе ахине, и Ты сховаешься под ягоными крылами. Боже мой, на Тебе спадзяюся. За тое, што Ён полюбіў мяне, уратую Яго, абараню Яго, бо Ён пазнаў маё імя. Пакліча мяне і адкажу Яму, я буду з ім ва ўціску. Боже мой, на Тебе спадзяюся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наш Збаўца Езус Христос знішчыў смерць і асвятліў Евангеліем жыццё. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Езус гаварыў з імі, да яго падышоў адзін кіраўнік і, пакланіўшыся яму, сказаў: «У мяне толькі што памерла дачка, але прыйдзі і ўкладзі на яе руку сваю, і яна будзе жыць». Тады Езус падняўся і разам са свымі вучнямі пайшоў за ім. І вось жанчына, якая 12 гадоў цярпела на крывацёк, падышла ззаду і дакранулася краю вопраткі ягонай, бо казала сабе: «Калі хоць дакрануся да вопраткі ягонай, выздравею». Езус павярнуўся і, убачыўшы яе, сказаў: «Будзь адважнай, дачка, твая вера уратавала цябе». І ад гэтага моманту жанчына была здаровай. Калі Езус увайшоў у дом кіраўніка, ён убачыў жалейнікаў і узрушаны натоўп і сказаў: «Выйдзіце, бо дзяўчынка не памерла, але спіць». І насміхаліся з яго. А калі натоўп вывелі, ён увайшоў і ўзяў дзяўчынку за руку, і яна ўстала. І разышлася пагалоска гэта па ўсёй гэтай зямлі. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте на хвилинку. Умиловану Христе Пану, брати і сестри. Учора з усім костьолом ми розважали на конт того, яким повинен бути чоловіка християнин. І, безумовно, ми узрушували такі питання і теми, що чоловік, віруючий християнин, перед усім ён повинен бути чоловіком цнотливим, безумовно, чоловіком послухмяним волі Божій. Так само ён повинен бути довір до Пана Бога, бути милосердним. Так само чоловік повинен бути супокою і чоловік радості. І сьогодні Костел Маті подводить нас до, скажем так, такої кульмінації, навошта і дзеля каго ці чаго
скажем так, мы павінны узрастаць ва ўсіх гэтых цнотах і ва ўсіх, скажем так, гэтых дабрадзеях. Перадусім, мои дарагія браты і сёстры, для павялічвання і ўзросту нашай асабістай веры. Дзякуючы веры мы можам змяніць сваё жыццё. Дзякуючы веры у Езуса Хрыста з мёртвых паўсталага мы можам у сваім жыцці адчуваць нейкую прысутнасць таго, хто на першы позірк невідавочны ў нашым жыцці. І перад усім, дзякуючы такой сапраўднай веры, мы можам адчуць цеплыню, дабрату і міласэрнасць Бога Айца. Бо сённяшняе Евангелие, якое нам прадстаўляе евангеліст Мацвей, на першы позірк мы можам, што сказаць, тое, што Езус спачатку ён аздаравіў гэтую жанчыну, якая мела сваю хваробу, пазней ён уваскрасіў гэтую дзяўчынку, гэтага кіраўніка, і на гэтым усё. Але перад усім Езус Хрыстус хоча нам сказаць тое, што, па-першае, Езус прыйшоў, каб нарэшце скончыўся гэты стары запавет, што ён з'яўляецца, скажем так, у цэнтры новага запавету. Дзякуючы асобе Езуса Хрыста мы павінны, скажем так, выйсці на новы ўзровень адносна нашай веры, адносна нашых думак, адносна нашых паводзінаў. Бо паводле, скажем так, закону Майсея, старакніжа, увогуле чалавеку было, скажем так, было нельга кранацца людзей памерлых. Бо, скажем так, ад моманту, калі чалавек дакрануўся чалавека памерлага, то ён станавіўся нячыстым праз там хіба 7 ці 10 дзён. Таксама увогуле было кранацца іншага чалавека, які хварэў. І Езус, ён паказвае тое, што ён прыйшоў не зламаць, скажем так, гэтае старое права, бо ён кранаецца людзей хворых, а таксама людзей, якія памерлі, але ён перад усім прыйшоў, каб гэтае права аднавіць. Бо у старым законе, у законе Майсея, Бог, ён, скажем так, быў, і усе людзі Бога баяліся. Бо праз гэтыя, скажем так, розныя законы, розныя, скажем так, агранічванні, усе людзі баяліся Бога, і Бог быў такі, як суддзя. Управа, улева, што не так мы зробім, то фактычна, пакарае. Але Езус Хрыстус прыйшоў, каб перад усім аднавіць аблічча зямлі. І праз гэты, скажем так, аднаўленне гэтага аблічча Божага паказаць тое, што Бог, ён міласэрны, ён любіць кожнага з нас. Ён не той, хто праз, скажем так, гэтыя наказы і правы агранічвае, скажем так, нашую волю і, скажем так, нас, скажем так, сябе падчыненне. Не, ён паказвае перад усім, што Бог праз, скажем так, сваё спасланне, нараджэнне, тое, што Бог міласэрны. Ён любіць кожнага з нас.
Ён таксама евангеліста Мацвей паказвае нам веру гэтых людзей, перад усім жанчыны і гэтага кіраўніка, бо яны толькі ў сваіх думках, скажем так, падумалі і таксама пажадалі, але фактычна яны, скажем так, адчувалі сябе, напэўна, скажем так, трошашку заламана, бо як, напрыклад, я грэшнік, ці увогуле чалавек неверуючы, як кіраўнік гэтага дома, пайду і прасіць у кагосьці дапамогі. І дзякуючы, скажем так, іхным учынкам, евангеліст Мацвей, ён паказвае іхную веру. Мае дарагія браты і сёстры, сённяшняе Евангеліе таксама вучыць кожнага з нас аб адной галоўнай праўдзе, што мы перад усім павінны развіваць нашу веру у Езуса Хрыста і ў Пана Бога. Таксама, каб наша вера, яна не была, скажем так, такой мёртвай, каб мы не баяліся нашай веры. І самае галоўнае, што Бог, Ён прыходзіць штодня да кожнага з нас у розных людзях, у розных абставінах і ў розных сітуацыях нашага жыцця. І каб мы, дзякуючы Яго ласцы, Яго міласэрнасці, мы маглі быць моцнымі і таксама, каб мы не баяліся адчыняцца на наших ближніх братоў і сясцёр. Амен. Да Бога Айца міласэрнасці, які прабачае грахі і адорвае нас ласкамі, скіруем нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён заставаўся верным свайму Пану, Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сужанствы, каб сваім жыццём сведчылі аб таямніцы еднасці Хрыста з Яго касцёлам. Цябе просім. Молімся за людзей, якія лічацца невылечвальнымі хворымі, каб не страцілі яны веру ў Божы провід і былі трывалымі ў малітве. Цябе просім. Молімся за нашых родных і сяброў, каб у сваіх жыццёвых клопатах яны звярталіся да Божай міласэрнасці і маглі атрымаць сапраўдны супакой у сваім сэрцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших памерлых, за святой памяці Сафію Каваленка у 30-й дзень пасля яе смерці, за памерлага Пятра, таксама за памерлага Яна Наумца у 30-й дзень таксама пасля яго смерці, аб Божай міласэрнасці для іх, каб Пан Бог прыняў у сваё валадарства іх нябеснае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі падзякі Пану Богу Маці Божай за пражытых 50 гадоў ад Ірыны Наврузавай, з просьбай аб Божым благаслаўленні апецы Маці Божай, Міхала Арханёва, здароўя душы і цела, абароне ад злога для яе, і таксама дзякую Богу за ўсіх тых, хто з'яўляецца блізкі яе сэрцу і просіць для іх усіх неабходных ласк і дароў, а асаблівы спосаб моцнага здароўя для мамы і бацькоў хросных, а таксама аб жыцці вечным для сына Руслана і таты Паўла. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Памолімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы радаваліся поспехам іншых людзей і не паддаваліся маладушнай зайздрасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, Ты аб'явіў нам сваю боскасць праз свайго Сына Езуса Хрыста. Учыні, каб мы праз веру ў Яго заслужылі тое,
аб чым з надзеяй просім праз Христа Пана нашага. Ён ішоў спякотны дзень па пылу камянях. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі і любіць іх трэба так, як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так, як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прийняв Бог Отец Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и усему Костолу Святому. Боже наше, нехай нас очистить ахвяра, якую ми Тобі складаєм, і нехай сняв день вяде нас до життя, що чекає нас у небі, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим їх до Пана. А дякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Ойче, заўсёды і ўсюду складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго Езуса Христа. Ён Тваё Слова, праз якое Ты ўсё стварыў, Яго цілаўлёнага ад Духа Святога і народжанага з Панны Марыі, Ты паслаў нам як збаўцу і адкупіцеля. Ён, спаўняючы Твою волю, набыў для Цябе народ святы, распасцёр на крыжы свае рукі, каб смерць перамагчы і аб'явіць з мёртвых паўстанне. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Подобным чином по вечеру узяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахверуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобою, служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконаляй его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надзею на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавленные заповеди Божьим наставлением научанные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, Приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого злого, да ласкаво сопокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заусёды буде з вами. И с Духом Передайте ближнему знак супокою. покой нам усім. Баранку Божу,
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи світу, благословлений покликаний на вечеру Ягонай. Пані, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы у шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тех, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Молимся. Умацованные такими великими дарами, просим себе, Пане, учини, каб мы отрымали збавенные ласки и неспынно Тебе прославляли, праз Христа Пана нашего. Amen. Дякуємо всім за супольну молитву. Для Ірини у день народження жадаємо передусім Божого благословення, моцного здоров'я, опеки Матері Божої, а так само моцної і тривалої віри. Твоєї обороні даємося, Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, а ти всялякої злої пригоди, вибавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Пан с вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите с упокои Христа. Дякуем Пану Богу. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой, прагну быть
łaski zwiastował Pannie Maryi i poczynła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.